Dinasi. Murah pelajar, kakak lokasi nanti ada sakit hati. So dia ada kakek so lupa. Sengaja tak kasih mode pesawat. Kataku nanti ada murah pelajar, kakak lokasi. So di ujung bumi, sekarang ini kakek so bulan terbang tinggi. Ada suruh kakak selokasi. Apa alasan aku so mau mati? Sengaja katanya nak berstory. Aku jangan ada mau dapati. Ada telepon kakak tolak. Aku jangan ada mau dapat lacak. Jadi kakak mungkin mau kasih bilang tegas. Dia ada mau lacak, kakak pulang aja. Mister Rajin. Gimana? Lanjut. Oh, Dinasi.
Irfan Esmi. Lagi-lagian kerja. Udin Haji. Ada Nyuy. Mr. Rajil. Get your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Three, two, one, let's go. Tahan kerja. Adi Nyuy. Irfan ST, let's go, let's go, let's go. Udin Haji. Let's go Udin Haji. Dia mau nikah unji tadi, dia mau nikah 3 Juli, dia mau nikah Bapak Menteri Anu, Dr. Dewi, dia mau nikah manis sekali, Bang Aru cinta mati, dia mau nikah I love you. Adi Nyuy. Menyalaan kerja. Dia mau nikah. Mr. Haji. Ini dia Udin Haji. Lagi-lagian kerja. Adi Nyuy lagi. Make your body right tonight. I'm gonna. What the Salon apa pansan kulit mata lemah apa rubah oh disenyum kata hamba malam tidoda timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena. Oh dia mau nikah, apakah mau jadi pacar ganda? Oh dia mau nikah, membuat diriku tergila-gila. Dia mau nikah unji tadi, dia mau nikah 3 Juli, dia mau nikah Bapak Menteri Anu, Dr. Dewi, dia mau nikah manis sekali, Bang Aru cinta mati, dia mau nikah I love you. Udin aja. Mr. Haji. Dia mau nikah.
Putra Tunggal Mr. Mustang ini just make you hit. Baseline, bump it, yeah, run, run. Mustang ini just make you hit. Baseline, bump it, yeah, run, run. Angerja. Mr. Rajin. Angerja. Cici Putri 27. Spesial kembali Mr. Black, Iwan Bocet. Acara Angerja. Mr. Rajin. Udin aja. Angerja. Cici Putri 27. Bate com pressão, bota essa bunda pra descer. Essa bunda pra descer. Essa bunda pra descer. Adanya. 3, 2, 1, let's go.
yang kuat akan memberikan yang terbaik untukmu. Bate com pressão, bota essa bunda pra descer.
virou firma.